one term. Rĩrĩ rugari wa ũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria na gũcũngĩrĩria njikaikanio cia mĩario gatagatĩ ka ateti. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ orotete President William Ruto akiuga nĩwe ũrahũthĩra atongoria angĩ na kũmatũma mombanĩre President wa kana Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ wa kuga bũrũri ndũratĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Jana Kasongo amewachilia ile watu yake kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Ati Rais Uhuru Kenyatta amefanya makosa, ati kusema Kenya haiendelei vizuri tukuwe na mabadiliko. Sisi nataka tukuambie Kasongo, wacha kutuma vijana kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Kama wewe ni mwanaume kamili, tukana Rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe, alafu tunaona wewe. Akiaria hĩndĩ ya gũtiriha icera rĩake kaunti-inĩ ya Kajiado, Rigathĩ augĩte President Uhuru atigire bũrũri wĩhandĩte na nĩ ahotire gwĩthondekera rĩtwa kuma na wĩra ũrĩa ahingĩirie a Kenya, na koguo atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ magĩrĩire kũmũhe gĩtĩo amwe nake nĩ arĩ na wĩyathi wa kuheana mawoni make. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi ambayo imesimama. Alikuachia nchi ambaye NHIF ilikuwa inafanya kazi. Umeharibu, umeleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Uhuru Kenyatta aliwacha nchi, watoto wa university wanasoma. Tunaongea leo watoto wa university wako nyumbani. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na usalama. Wewe umetengeneza goons ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Tunakuambia Kasongo na watu yako, heshimu Rais Uhuru Kenyatta. Mĩario ĩno ya Gachagua yũkĩte rĩrĩa atongoria matiganĩte thirikari-inĩ ta Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen, Minister wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku, o hamwe na Senator wa Nandi Samson Cherargei mathiĩte na mbere na kũmbanĩra Uhuru, makiuga nĩ akoretwo akĩingĩra maũndũ ma thirikari handũ ha etĩkĩre kũhurũka wĩra na gũtigana na maũndũ ma ũteti. Cheche ya maneno ambao wewe Uhuru Kenyatta unatoa jameni, inatuudhi, inatukera kama viongozi wa nchi yetu ya Kenya. Na kama kuna kitu ambao unandai Rais William Ruto, tuambie ni gani tukurudishie, tushikane kama jamii, tukupelekee pale Ichaweri. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together to songe mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini, awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa ndio sisi wote tu consult. Anapata 80% ya salary ya rais. So 80% of 1.2 million tunamlipa 1,800 salary. Tunampea magari mbili ya serikali. Tunampea askari ya serikali. Tunampea ofisi ya serikali. Alafu anatusi serikali. Mimi nataka niulize wenzangu, tukirudi bunge, hiyo vitu tungoe, atembee na gari yake, wezi tusi ila serikali inaendelea kukuchunga. Kumana na ũhoro ũyũ, Gachagua orĩte Uhuru ndagetĩkĩre kwenderio guoya amu nĩ wĩyathi wake ta Mũkenya kũmũrĩka thirikari, kũrĩa ongereire na kuga atĩ arĩ hamwe na batoni yake nĩ magũkorwo magĩkĩrĩra harĩ kũgitĩra Uhuru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.